mtishiriso para FM ndikubatanganeza kashimwe chipidi chambega mshumo ya rodike tangati na ndifemas p ndishirikare beroto vazino sugestoro awara ya tae chipiri na musicha vera kagala ndesituburu mwana muwe une baba hone arabashikotori talida kana arabashikotori techeresa bodiro for nice mbeka mshumo ntshwaza para FM zoimangandirate zvino na musi rina baranga phanda bachitichi bototanga lwendo ribade bambe na rine bona bado bashikoto babona pala ka Facebook kana bashimisa YouTube batoda para FM rinani misiyote chidasuka na chipinga china nabone mtishiriso para FM badobusa zimbuso zabo ka 086 002503 na musi rinabo business manager bane baba bomadika na majila ariko batanganeza kambeka mshimero Geda. Thank you. Good evening, Ms. Pam. Ridiba bana mulanga zimbeka mshumo bo Sharon Ravere ariko batanganeza kambeka mshimero Geda. Ndimateko na budi Ms. P na batecheresi ba para FM. Ridiba bana bo brand specialists rendani mulauze na dobo emelela ngange kabubambazi ndiko mtanganeza kambeka mshimero Geda. Ndiko ribo Ms. P na batecheresi ba para FM. Basungwa mshirisi wa para FM zori tanganya hapa ndurubone bakono dibor na mbeke mshumo ntsaza para FM zo imangandara zino bona arabanga dota kwa pedzi banga mangana bachikotahera zino na musi mbeke mshuma siyono yofi muthu udori andi kotoma ndatakwa ndanwa madi banamba babe madi na suzo tetsini habo uri basungwe bapfukwa nanga chitu na chiti Boravere kamsari kadiro thoma no mbeke mshumo ndikotamurira bale sengwa wagidi mbiri fumbiri raru labale soru mbeke mshumo kana zwithu zote zoitwa pona ka para FM zo chimbira ngandirade na uri ngwagidi mbiri fumbiri inawone uri farela zwi Ms. P na batecheresi ba para FM zwa bukuma ndizori ngwaha wa 2023-2024 ka para FM uri chimbelela zwa vhudi ngani ngauri ri ko fedza ngwaha ri tshi kha dipada batecheresi ba para FM ba tshi kha difera million zwa zwino rika milioni na dana na fusumbe hezwo ndiri batecheresi ba para FM ka ba dirole zwanda ri dovha phurava matheketakheni kha batecheresi bane ba ya fulufedzeya batecheresa para FM vasa yikha dziṅwe radio na luthihi nga zwene zwone ri khori ri ya vhalivhuwa nga manda zwene zoi ndi zwiṅwe zwifhio zwine ra nga ḓa zwone ngori musi ri tshi hashai ri vha ri khou hashela uri ri kunge bathetshelesi zwo chimbila zwavhuḓi nga maanḓa ngauri thandela dzoṱhe dze ra dzi ita dzo chimbila zwavhuḓi ro thoma ndi ḓo thoma nga ine mbekanyamushumo ine ra vha khayo ndi mbekanyamushumo ine ra i thoma kha huṅwaha une ra vha khayo mbekanyamushumo ya Geda ye ya vha ri tshi hasha muyani ra dovha ra i hasha kha vhuleludzi ha zwidavhidzani ra dovha ra wana uri hovha u lo thoma musi para FM i tshi swika hune musi tshi thoma ḓuvha ili thoma i tshi khou lavhelela uri i tshi khou humbulela uri bathetshelesi ba phalaphala vhaṅwe ndi vha Kriste vhaṅwe ndi vha vhurereli ha Tshivenḓa Tshirema zwenezwo hovha u tou thoma kha huṅwaha hune ri a thoma ḓuvha huna maḓuvha ane ri thoma nga Tshikriste ra thoma nga u rerela hezwo zwithu ndi u sumbedza uri ri na nwi misi yoṱhe zwa vhukuma ngauri ri sedza ri tshi khou vha na ndavha na zwo uri bathetshelesi vhashu vhaṅwe ndi vha hangeno ndi vhaṅwe ndi vha hovhu vhurereli ri a zwi ṱhonifha nga maanḓa ri dovha hafhu ra sedza ra wana uri kha huṅwaha ro vha na thandela ile ra i thoma ya ṱhoḓa vhukoni hei ine na musi ri khou amba mbekanyamushumo ya Vanḓelani yo no vha na vhahashi nga vhavhili ndi thandela ine na vhone vhane bathetshelesi vho tou vha vhashela mukovhe khayo nga maanḓesa yo thoma ya vha muyani la miṅwedzi miraru yoṱhe hezwo zwithu ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine hovha u tou thoma musi ri tshi ita thandela iro ralaho ya tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ri dovha hafhu ra wana uri ndi lo thoma kha huṅwaha ri tshi vha na kereke ri a pfesesa uri nga nṱhani ha mishumo nga nṱhani ha zwiḽa na zwiḽa zwine vhathu vha ita zwone a si roṱhe vhane ra kona u ya dzikerekeni nga Sondaha zwenezwo rine ra ri sa tshiṱitshi ri ḓo vha ḓisela khasho ya kereke Sondaha iṅwe na iṅwe ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine kha huṅwaha ro swika hune ra zwi swikelela ri khou wana hu na zwiteṅwa zwinzhi zwine ro zwi thoma mbekanyamushumo ya Vanḓelani arali ndi khou tou amba yo no vha na ṱafula ya mafhungo ngauri ri na ndavha na zwo uri vhone vha hanefha vha tshi khou thetshelesa kha vha pfe uri huṅwe fhethu hu khou itea zwifhio ro maanḓafhadza nga maanḓa na kha dziṅwe dzi mbekanyamushumo ri wana kha mbekanyamushumo ya Mufaro ho vha na tshiteṅwa tsha vhaaluwa tshenei tsho no tou maanḓafhedzea tshoṱhe hune ndi khou tenda uri vhaaluwa na vhathangana ṱhukhu vha vho pfa vha tshi vho tama u vha vhaaluwa ndi ngani
nṱhani ha tshitengwa hetshiḽa tsha vhaaluwa kha musi vha ḽi fara hanefho vhathu shumeri yawe ri khou vhuya zwino hezwi vha tshi amba nga tshitengwa tsha vhaaluwa nṋe ndi khou tama na nṋe uya therapini heiḽa ngori ndo vhona vhathu vho naka nga maanḓesa zwifanyiso zwi hanefho ndi tshi liswa Phalaphala FM maḓuvha vha tshi khou zwi vhona vha songo anga uri na vhone vha ḓo kona u vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ngo shumisa 0860025503 fhedzi zwa zwino kha tshumelo no maḓi musi ri tshi vhuya ri sa phanḓa no lavhelesa uri na uyu ṅwaha muswa wone wo ri farela zwifhio vha dovhe vha ise phanḓa no ri ṱalutshedza zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vha uri zwo tshimbila zwa vhudisa nga maanḓa kha hoyu ṅwaha une ra khou bva khawo ro thoma ra fhira nga hafha vana bindu line vha ṱoḓa u ita khunguwedzo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khunguwedzo na riṋe kha vha kwame vhahangwele mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana vha tou rumela email kha mulelu@sabc.co.za ri a vha anela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Phalaphala FM ri na misi yoṱhe. vha fhethu ri khou livhuwa mthetshelesi wa Phalaphala FM Geda kha Phalaphala FM. uli u khou nyita mini ndi a zwi ḓivha uri mthetshelesi wa Phalaphala FM une vha vha hone vha khou tou ri hai ro naka nga maanḓesa hezwi ri khou lingedza u vha sumbedza uri zwa hashu zwo naka a ri ngo naka nga miṅwenda na tshifhinga mbo ḓi ri tea 10 minute ndi bva kha uri mara ri khou isa phanḓa ri na vharangaphanḓa vha tshiṱitshi arali hone vho vula radio na musi ndi ḓuvha ḽo ri kone u pfhesesa uri na ṅwaha muswa wa radio wo ri farela zwifhio fhedzi a ri koni unga thomo ya phanḓa ri sathu thoma ra lavhelesa uri zwa muraho zwo tshimbila hani kha vha shumise 0860025503 kana vha kha Facebook vha ṱoḓe Phalaphala FM ri nanu imisi yoṱhe ri na vho business manager vho Madikana Matshila ra dovha hafhu ra vha na vho Sharon Raveli vhane vha vha mulangi wa dzimbekanyamushumo ra dovha hafhu ra vha na vho brand specialist Rendani Mulaudzi vho Raveli vho vha tshi kha ḓisa phanḓa kha isa phanḓa no tama vha mualuwa thera nṋe ndi khou ri naho zwoṱhe zwe ra vha ro zwi dzudzanya ro zwi pulana riṋe sa tshiṱitshi zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ri ḓi nga na thabelo ya gondo vhugala ye a si kalekale ri khou bva u vha nayo fhedzi kha zwine riṋe a zwiho kha ndango ya tshiṱitshi unga u ṱutshelwa nga mushumisani ri fhiwa ramsi ane na ṋamusi ri kha ḓi ri muya wawe wa ḓela nga mulalo ri khou ri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwi songo tshimbila zwavhuḓi zwine ri a tenda uri na vhone vhathetshelesi vha zwi humbula uri a zwi ngo ri fara zwavhuḓi fhedzi zwe ra tou pulana riṋe zwo tshimbila nga ngona zwo tshimbila nga nḓila iteaho kha ṅwaha u tevhelaho ndi vha vhudze thiri vhathetshelesi vha songo amba nga vhahashi tinga dzheni kha ndi mufaro la washu wana zwine nda nga pfulufhedzisa Miss P na vhathetshelesi ndi zwo uri kha ṅwaha muswa hu na muthetshelesi hu na muhashi muswa okay huna mara ha khou ḓa kha Rodigeta ka zwo ri khou ḓa kha ifhio ri ḓo pfa ri tshi ya phanḓa hu na muhashi ane a khou tou vhuya hu na mubveledzi muswa ndi ambe zwiṅwe okay hu na mbekanyamushumo yo no khou vhuya ndi ambe zwiṅwe okay zwino vhathu kha vha dzula hanefho hune vha vha hone vha pfa uri ndi zwifhio hezwi zwiswa zwine zwa khou ḓa kha ṅwaha muswa ndo tou ri ndi ite tamutamo hei yane ndo vha vhudza nda ri vha songo takuwa namusi kha musi ndi mbo ḓamba ri ḓe kha vho brand specialist ri nambe ri lavhelesa uri ofisini yavho zwithu zwo tshimbila nga nḓila ḓe Miss P ṅwaha wa 2023 tsho thoma ndi khou livhuwa vhathetshelesi vhashu nga nḓila ine vha tikedza hei radio ya Phalaphala FM ri khou vha livhuwa nga maanḓa ngauri ya vha na dzi thandela dzo fhambananaho fhedzi tshifhinga tshoṱhe vha tshi dzi pfa muyani kana hune vha tea u thusa hone vha ri tikedza vha ri thusa so sa tshiṱitshi ri khou livhuwa vhathetshelesi vhashu vhoṱhe na vhoramabindu vhoṱhe ro vha na thandela riṋe hafha kha Phalaphala FM thandela ro vha na thandela kha radio kha ṅwaha wa 2023 thandela ya ri a kona ri a zwi ḓivha uri riṋe sa radio ri a pfela vhuṱungu ri a funa vhathetshelesi vhashu ri a funa vhaholefhali vhashu zwino ra vha na thandela heinoni ine ya ḓa nga ṅwedzi wa vhaholefhali ye ra i ita ro ḓibadekanya na muṅwe wa vhoramabindu ra ya ra nekedza mulonga wa maḓi ngauri roṱhe ri a zwi ḓivha zwori kha vunḓu ḽashu ḽa Vhembe hu na ṱhoḓea nga maanḓa ya maḓi fhedzi riṋe ro isa maḓi kha Nzhelele Disability Forum ro farana zwanḓa na muṅwe wa vhaholefhali ri tshi isa maḓi ro vha fha na wheelchair ro dovha hafhu ra vha ngauri ri a ḓa zwo ri Vhembe wa maḓi a khou konḓa ro farana zwanḓa na vha Muvex
ra isa maḓi fhethu ho fhambananaho ro isa maḓi kha mivhundu mivhili ine ro no isa khayo hoyu ṅwaha ri khou tea isa kha ṅwaha wo fhela ri khou tea isa kha mivhundu miraru zwino ri na muthihi une ra khou isa wo fhedzisela hune ra khou ya gundeni nga musumbuluwo ri khou yo isa hune maḓi ro isa maḓi miyanzhi roṱhe ri ya zwiḓivha vhathetshelesi ro zwi vhidzelela radioni ri tshi khou isa gwedzo ḽashu ḽa maḓi miyanzhi zwino ri kha ḓi ri ro vha na bepha heḽi ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival line ra ḽi ita nga ṅwaha fhedzi ri a ḓa zwori nga mulandu wa tshitzhili tsha vhuya tsha ri wela ro vha ro ima fhedzi ṅwaha hoyunoni wo fhelaho heḽi ya bepha ḽo ri ḽi tshi vhuya ro vhuya nga nḓila i mangadzaho nga maanḓa bepha ḽe ḽa ri ḽi tshi vhuya ro vha ri sa kholi zwithu zwe zwa itea mara fhedzi ḽo vhuya nga nḓila ya vhuhali ende ri a zwi ḓa zwori ḽi ya bepha musi ḽi hone kha vunḓu ḽashu ḽa Limpopo ḽi a kona u alusa vho ramabindu vhaṱuku na vhahulwane ri a kona u thusa vhaendela mashango vha a kona u vhuyeliwa ri sa hangwi na vho ramuzika vha a kona u vhuyeliwa kha bepha heḽinoni ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Festival ro dovha hafhu ra vha na u nekedza zwishumiswa zwa tshikolo khou amba zwienda na dzi uniform musi ri tshi khou ita thandela ya back to school ro isa zwienda kha ṅwedzi wa Phando na uniform ya tshikolo kha zwikolo zwivhili zwine ro isa zwienda ro fara na zwanḓa na vha Hollywood Bet Foundation zwino nga zwezwo ni a zwi pfa Miss P uri hetshi tshiṱitshi tshi na ndavha na vhathetshelesi ro vha ri khou fara ṅwaha wa 59 ṅwaha wa 59 ro pembela zwavhuḓi badi na vhathetshelesi vhashu ri tshi khou ri hune ri si kone u swika a si uri vhathetshelesi vhashu a ri khou funa u vha navho ri khou funa ndi ngazwo ri tshi lingedza tshifhinga tshoṱhe uri ri ḓe kha saidi ya tshikhuwani ri dovhe hafhu ri vhe kha saidi ya hayani musi ri tshi khou pembelela vhunzhi ha zwithu mara fhedzi arali ri sa khou kona u swika hune vha vha hone ngori thi muṅwe na muṅwe ḓo tama uri why vho ḓa Midrand vha songo swika Tshiawelo vha songo swika hoṱhe ri khou funa u swika fhedzi hu tovha uri nga mulandu wa masheleni na zwiṅwevho ri khou ḓi vha ṱanganya ngauri mini kha vha dzule vho ri thetshelesa kha radio vha ḓo swikelela vha ḓo vha na riṋe nga zwenezwo zwino ndi khou uri Miss P ṅwedzi ṅwaha hoyunoni wa 2024 2025 hu na zwinzhi zwine zwa kha ḓi ḓa Miss P Phalaphala i ḓo vha i tshi khou pembelela miṅwaha ya 60 hey ndi tongise hafha ndi tshone tshifhinga tsho ri to tongisa vhukuma vha zwi pfha uri dzi khou yo vhuya nga ṅwaha ndo tsweranyana vhathetshelesi zwiṱukuṱuku uri vha zwi ḓivhe zwori hoyu ṅwaha wa 60 une radio ya ḓo vha i tshi khou pembelela hone na khalenda ine ra ḓo i ita ya 2025 i ḓo vha i tshi khou sumbedza uri tshiṱitshi tsho fara miṅwaha minzhi nga maanḓa ṅwaha woṱhe hu ḓo vha hu na zwithu zwine zwa ḓo vha zwi tshi khou itea zwino vhathetshelesi kha vha dzule vho thetshelesa radio ngauri Miss P zwine ra khou ḓa nazwo nga u pembelela 60 years 60 a si miṅwaha miṱuku ndi miṅwaha minzhi nga maanḓa zwino ri khou ri vhathetshelesi kha vha dzule vho vulela radio vho thetshelesa Phalaphala FM Royal Heritage Festival i khou vhuya nga September ri ḓo vha ri nayo nga ho ṅwedzi wa Khubvumedzi kha vha dzule kha vha lindele vho ramuzika vho vhaendela mashango vhathu vhoṱhe vhathetshelesi vha shumani kha vha dzule kha vha lugisa maṱeki na vhathu vhavho kha vha lugise na vhathu vhavho ngauri zwa na ṅwaha kha ri ḽi fare hanefho and then ri dovha hafhu ra vha na lwendo lwa vhaaluwa Miss P ndo fa ni tshi khou amba uri ni a tama u vha mualuwa zwino ni ḓo ri farela ṅwana washu vhewe thanga na ṱhukhu ri tshi tshimbila na vhewe ni a dina nṋe ndi funesa u tshimbila na vhaaluwa ni a ḓivha vhaḽa vhathu ndi vhone vhathu vhane ri tshi khou tshimbila navho thiri a vha dini na luthithithiti zwino ri khou ri na honoyo ṅwedzi nga honoyo ṅwaha wa 2023 nga ṅwedzi wavho ri kha ḓivha na zwa vhaaluwa zwine zwa khou ḓa zwino lwendo kha vha dzule vho luga vhaaluwa vhashu riṋe sa tshiṱitshi ngauri ri a vha funa ri khou vha vhuyela na lwendo lune vha ḓo to ḓiphina nga maanḓa vho zwi vhona na kha ṅwaha wo fhelaho vho ḓiphina nga maanḓa vho ḓiphina nga maanḓa vho dalela vhugalaphukha ha Baulo so vha tshi khou vhona dziphukha vha tshi khou ḽa zwino na zwiḽa vha tshi khou ṱhogomeliwa nga nḓila ya maṱhakheni ngauri riṋe ri a ṱhogomela nga maanḓa ri ṱhogomela vhathetshelesi vhashu ri ṱhogomela na vhaaluwa vhashu zwino ndi khou ri nga zwezwo Miss P vhathu kha ri dzule ro thetshelesa radio hu na zwithu zwinzhisa zwine zwa kha ḓi ḓa hoyu ṅwaha kha ri dzule ro vulela radio ri kha ḓi ḓo mangadziwa
kama vane vavori vakototichesa karadio vangagidimira pala ka Facebook na ka YouTube. Hezvo zvote zvinezvo kuambiwa apa zvikoita noubva pala sazvifanyiso ka Facebook na ka YouTube. Zvamba zorara vane vatoda Pharapara FM rina nomisi yote vatagonobona zvifanyiso. Kama vane vakototichecheresa karitendo rina vone vakudi zvifa vana rine apo nera kuchimbira hore namusi ito vambega mshima chipenchera ria diva uri nawo mwa muso wa radio wori farada zvipio. Rodzora na varanga phanda uri vakonore tasulero rumwa wa gidimbiri fumbiri raru wochimbira hare na hoyo mwa muso wa radio nera kojena kawo wone weimangandira defense risatisa phanda karisomera perenga hapa. Swika chila chipinga chine raratara kamwa muso wa radio. Bedzi arikonu ya phanda risadivi unerabva imwe yambuso dzine vonesa mutecheresi vakwadibusisa yone ndiyauri utoitea mini kamwa muso wa Pharapara FM unomwa hariko zviita nga ndira yokete yaho une vone vangatecheresa nautotarira twi musi varangapanda vachiputula mwa muswa karoti Geda ndiyene pa une vatodiva uri ndinyani yako yakaipiwa mbekanyamushumo na dzimwe pulani dza mwa muswa kavatecherese musi Miss P achivatisira varangapanda va Pharapara FM kana vatotarira ka Facebook na YouTube ngalavuraro lino lati 20 March 2024 Rinanu misi yote Pharapara FM Rinanu misi yote Rodigeda ka Pharapara FM Fumbiri wa minete ndivaka waraya vararu mbega mshuma ndi Rodigeda na musi rikutotasurura mwaha we radio ya chimbira ngawo kawo imwe wagidimbiri fumbiri raru usvika musitiko jena kamwa muso radio wagidimbiri fumbiri ina zvino na musiri na zvera vazozonyera zvone vadomba chikutozvipfa ka radio vadofa vatozvitarira pala kazviri zvabdabizana uri na uyu mwa muso radio weimangandanda zvino kavo Miss People totendero vona pedzi uri vakadiva hone na ka Rodigeda uri vakwatotomutakala pedzi ndiatenda mfumbiro rinavone mchiresi wa Pharapara FM ngazvera taruchedzo zvono vahashi vasva ufuna vabveredzi vasva uri ndivonyavo vetu havo vatu Waneka bashumse 086-002-503 kana bashumse X weba the atmosphere_DJ kana mlaudzi prsabc.co.za. Vorevere chitichi cha Pharapara FM ndi zvimwe zvitichi zvinozovuri zvirango phanda nga vafumakadzi. Ende hezo rine riadhivudza ngazvo ngamandesa hono imwe dzine ravakawo awukopembererwa mwezi wa vafumakadzi. Richikoda beresa lipasi lote kama dodori taruchidza uri zvichimbira hanu umufumakadzi vachikotochembedza le radio lihuru lingapa ngapa. Hey, hai ndi zvabukuma ndizori azvireru azviremeri zvibukati ngauri zviremera hani una vashumisani vane vapa tikedzo yoteyawo zviremera hani una varanga phanda vane vadiva uri radio ya Pharapara FM ikotoyo ya khandira ifiyo na uri mushumoni mungwana mumwe rishuma nga milayo rishumana nga huva huna maga ovekanyiwaho uri riti yosvikelela hezwi fhedzi na dzangalelo na lufuno lwa radio ndi vona nga ri zwi ita uri zwi leluwe nga maanḓa zwa vhukuma ndi zori vhathu vha zwi ḓivha zori lwendo lwanga lwa radio ni lo thoma ndi muhashi nda vha mubveledzi zwa zwino ndi mulangadzi mbekanyamushumo ndi zwone uri ḓo ḓivha na dzikhaedu fhethu ṅwana ṅwe hu avha na dzikhaedu fhedzi khaedu a dzi ḓi nga uri wa mufumakadzi dzi ḓa nga uri muthu ane a vha kha tshiimo tshikene tshine u tea u lavhelesana nadzo fhedzi musi u tshi ṱangana na dzikhaedu dzedzo u ita mini u tea u ya wa sedza uri milayo i ri mini kha hezwi zwine wa khou ṱangana nazwo thikhedzo u nga i wana ngafhi nga nḓilaḓe na uri a u tendi uri musi u mulangadzi mbekanyamushumo wa tenda uri muima woga ngauri a zwi konadzei u nga si kone u swikelela zwine wa khou ḓo swikelela sa tshiṱitshi vhathetshelesi hanevha ndi vha ndeme vhashumisani ndi vha ndeme vhoramabindu ndi vha ndeme vhahulwane vhanga ndi vha ndeme ndi uri u funa u kona u ḓivha uri ndi vhafhio vhathu vhane vha vha na ndeme ende muthu muṅwe na muṅwe zwi tshi bva kha uri o imela zwifhio u na ndeme hezwo zwithu na kona u zwi ḓivha na zwi ṱanganedza zwi a leludza mushumo ndi ngazwo ndo ri a zwi a leluwa zwi a lemela ngauri khaedu dzi ḓo ḓivha hone tshifhinga tshoṱhe ndi zwa vhukuma ri ṱangana na khaedu tshifhinga tshoṱhe mishumoni fhedzi ai miṅwaha ya ṱahe ndi mulangadzi mbekanyamushumo iyi ndi miṅwaha yo vhalaho ndo no thulana na dzithavha nnzhi ndo no thulana na vho Miss P vha tshi remisa ṱhoho ndo no thulana na vho Khotsa vha tshi remisa ṱhoho fhedzi u guda ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe hu tou vhori zwa vhukuma ndi uri nḓowetshumo ine ra vha khayo yo
ndi zwa vhukuma uri nga tshifhinga i khou ḓi swika hune ya vha na vhafumakadzi vho vhalaho fhedzi kale yo vha ho ḓalesa vhathu vha tshinani hezwo zwi to amba fhedzi uri wa zwi pfa zwo uri una thikhedzo ho no vha na vhafumakadzi vhe vha ḓi fhira murahu naho kha Phalaphala FM ndo ḓi wana vho une fhedzi ho no ḓivha na Tshemano Makuya we a vha a programs manager hu to vhori nga nṱhani ha nzudzenyo dza zwino dza SABC sa mulangadzi mbekanyamushumo u vhonala u murangaphanḓa u ene une wa vha na ndango kha tshiṱitshi u fhirisa kale fhedzi hezwo zwithu u na thikhedzo ya vhathu vhoṱhe vhe nda amba vhathetshelesi ndi amba uri vhathetshelesi vhane vha ḓovha zwine vha sa zwi fune vha ni vhudza zwine vha zwi funa vha ni vhudza zwino vha ni sumbedza nḓila uri hezwi a ri zwi fune hezwi naho hu si tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhathetshelesi vha ḓo ri vha tshi tshi amba na soko uri ni khou tea u tshi ita ngo to ralo fhedzi ni a tea u sedza masia o fhambanaho uri ezwi zwi ḓo ri vhea gai ezwi zwi ḓo ri sia gai ezwi zwi ḓo ri ḓisela vhathetshelesi kana zwi ḓo ri thathela na uri muhumbulo wa muthetshelesi muthihi u nga si vhe wo imelaho vhathetshelesi vhoṱhe zwa vhukuma ndi zwo uri zwi a leluwa zwi a lemela fhedzi a zwi to lemelesa ngo to ralo na uri u tshi funa mushumo wawe and then ono swika uri ne radio yo no to vha malofani yanga ndi nda lora radio zwavhuḓi ngauri athi muhumbuloni wanga a una zwiṅwe nga nṱhani ha radio ahuna zwiṅwe nga nṱhani ha radio Vho Matshila ndi khou ṱoḓa uri vhathetshelesi vha ḓivhe khwine vha ḓivhe na zwo uri musi ri tshi ri na Vho Matshila vhane vha vha business manager kha mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha vha 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 tshi khou ita mini? Ms. P, thank you for that very important question. So my job in the SABC, particularly the SABC Limpopo combo, is that of a strategic overview of the institution. So I'm responsible for radio. I'm responsible for radio's positioning in the country. And when I say radio, I mean Phalaphala FM, Nganalone and Thobela FM. So I am the guy who's responsible to make sure that all of these stations and all of these activities that you're hearing from both programming and marketing are properly coordinated, and that the stations keep growing their audiences and they make the necessary impact in the society. But over and above that, the shape and face of the SABC, particularly in Limpopo, is growing. That's my primary role. Mthetshelesi wa Phalaphala FM Matshila vha vha tshi khou sumbedza zwa uri mushumo wavho ndi u lavhelesa tshifanyiso tsha SABC ya Limpopo ri tshi khou amba radio Phalaphala FM, Thobela FM na Nganalone FM vha vha tshi khou lavhelesa uri zwithu zwi kone u tshimbila zwavhuḓi zwoṱhe zwe vha vha tshi khou amba zwone vhoravele na vhomulaudzi hafhanoni ndi zwone zwine vhone vha vha tshi khou lavhelesa uri zwi tshimbile zwavhuḓi na u vhona zwa uri nomboro dzone dzi khou hula ngauri vha zwi ḓivha uri kha Phalaphala FM ri khou tshimbila nga dzi million 086 00250 ḓo dzhambuswa dza vho mthetshelesi wa Phalaphala FM. Vhomulaudzi ndi khou ḓi sa mafhungo uri kha vhunzhi ha zwithu zwe vha vha tshi khou zwi amba vha vha tshi khou shuma na vhoramabindu ndi vhafhio vhoramabindu vhane vha nga tama vha livhuwa vhane vha vha uri vho tshimbila vhoṱhe vhane vha khou dovha hafhu vha ri a vha dovhe vha vhuye kha ṅwaha muswa wa radio a ri khou vha thatha ri khou ḓo dovha hafhu ra isa phanḓa na vhushaka he ra vhu fhaṱa kha ṅwaha wo fhiraho wa radio? Ndi tshi khou ri kha vhoramabindu vhoṱhe vhe ra shuma roṱhe kha ṅwaha wo fhelaho ri tshi vhuya futhi vha dovhe vha ri ṱanganedze vha ri thetshelese vha ri thuse ngauri ri ḓo vha ri khou ṱoḓa ya kha vhathetshelesi vhashu nga hetsho tshifhinga mara ri si na zwino ri tshi khou shuma na vhoramabindu zwi a shuma ri khou livhuwa vhoramabindu vhoṱhe nga u angaredza ri khou livhuwa vha Asas Cake ri khou livhuwa the Richard Sibasa ri khou livhuwa MT World ri khou livhuwa Movex Drilling Chili Boy Ratando Luchika Waters and MGB Hotel Inos Bus Service Lawe Logistics Machiba Holdings Mid Auto Car Wash na vhoṱhe vhoramabindu vhashu ri khou ri khou vha livhuwa kha ṅwaha u tevhelaho ri kha ḓi ḓo shuma roṱhe kha vha dzule vho lindela ndi khou ḓo khokhonya na vha no kha ḓi ṱoḓa u ḓa vha songo tou lindela nṋe ndi tshi ḓa kha vha nkwame vha nga ngwana kha mulaudzi r@sabc.co.za kha vha rumele email dzavho ndi ḓo dzi vhala ri ḓo thusana u isa hetshinoni tshiṱitshi phanḓa ndi khou livhuwa Miss P. Ndi khou takala nga maanḓesa ngori vho namba vha sumbedza mafhungo uri kha havho vhane vha khou ri ri ḓo tou lindela u tou khokhonyeliwa vha khou sumbedza uri hayi kha vha takuwe vhone vhaṋe vha ḓe kha Phalaphala FM vha ḓe vha humbele uri vha kone u shumisana na Phalaphala FM na kha ṅwaha muswa wa radio wa 2024 2025. Vhoravele hetshi tshifhinga ndi khou tshi ṋea vhone uri vha ri ḓivhadzele uri zwino ri khou ya gai ri tshimbila ri tshi ya gai zwa zwino ngauri hetshi tshiteṅwa ndi tshone tshe ra ḓela tshone hafha namusi ndi tshone tshiteṅwa tshihulwanesa mthetshelesi wa Phalaphala FM vha songo hanga uri hetshi tshiteṅwa tshi tshi swika magumoni ri ḓo kona u dzhia ṱhingo dzavho kha 086 0025003. Miss P na vhathetshelesi kha vha ri ndi vha vhudza uri zwa nna ṅwaha a zwi fani na zwa miṅwe miṅwaha vha zwi ḓivha zwa uri ri ḓivhadza vhahashi vhavho ngo tou vhala madzina na ṅwaha ri khou ita nga nḓila i sa fane na nga miṅwaha kha vha ri ndi vha vhudza uri
vahashi vavo thimu yavo ya Phalaphala FM ine ya ḓo vha i khou shumisana navho kha ṅwaha wa 2024-2025 ndi havha. Phalaphala FM rinanu misi yote vahashi vavo vano ḓo vha farela dzibekanyamushumo kha uno ṅwaha muswa wa radio kheva Kokoro na Teneri Mushasha Mulakhulu na G-Voice mugwe wa Maturumbasi Vandirani na Teri Mudau na Tanganedzani Mbedzi na Mubveredzi ndi Wofuluwani Relocator Mufaro na Rupiwa na Tengwa na Chimangadzo Murovi Chiko na Rotondo Lupenyo na Romondo na Chililo Kanari Ziaorowa na Tiko Lipadzi na DJ Shandulu Kwareni na Mubveredzi Rindani Sukhuvilu Swamitambo na Pachedzo Pili Matiza na Mubveredzi Chililo Nerufure Rodi Geda na Miss P Fandrani Mulaudzi Mulayo Urimini na Hulisani Posiwa Ria Dzedza na Jones Hotsone Chipise Mr. Lava Lava Zimfu na Chililo Nerufure Penya Dzingwe na Miss P Fandrani Mulaudzi Vandirani Ngamugibera na Ropiwa Nekumbe G-Voice na Stanley Proud na Mbia Dzinambi na Humbulani Nengobera Muprimiya Reggae na Blue Monkey Ngabelo Kabo Utuba Buse na Mboneni Munyayi na Mubveredzi Opani Munyayi Debula Bembe na Mpone Fare Tikita na Miss P Pandrani Mulaudzi Gono Bugara na Pastor Holy Mike Mabugana na Mubveredzi Stanley Brown Sikita Bugara Tenga na Jones Mr. Lava Lava Hotsone Chipise Karekonane na Humbulani Nengobera na Mubveredzi Ngabelo Kabo Murerelia Hashu na Ngabelo Kabo Blue Monkey Jazz na Hulisani Posiwa Bakanyamushumo za Pfunzo na Dr. Wanda Juniper Mabungu Mabasa G-Man Musumu Bisumbana Olugao na Tobo Waniratara na Miss P Kao uno mwa muso wa radio Riba Farachidere Phalaphala FM Kezo ndi zvenezo ndi yatenoridzwa zvino iyi vavodivo ri muhashi muswa ndinyi mubveredzi muswa ndinyi onokotovuya ndinyi na mbekanyamushumo yovuyaho ndi ifhio vavozvidiva vatechelesi va Phalaphala vamwe va ri raro takuwa a ri ngo zwi pfa Ringaidova. ndi khou ḓo ri dove hafhu futhi ri dovha fu ri tambe uri havho vhe vha vho takuwa vhane vha khou ri a ri ngo zwi pfa a ri ngo zwi vhona ri vha dovholole yone futhi vha dove vha i vhona. Phalaphala FM rinanu misi yote vahashi vavo vano ḓo vha farela dzibekanyamushumo kha uno ṅwaha muswa wa radio kheva Kokoro na Teneri Mushasha Mulakhulu na G-Voice mugwe wa Maturumbasi Vandirani na Teri Mudau na Tanganedzani Mbedzi na Mubveredzi ndi Wofuluwani Relocator Mufaro na Rupiwa na Tengwa na Chimangadzo Murovi Chiko na Rotondo Lupenyo na Romondo na Chililo Kanari Ziaorowa na Tiko Lipadzi na DJ Shandulu Kwareni na Mubveredzi Rindani Sukhuvilu Swamitambo na Pachedzo Pili Matiza na Mubveredzi Chililo Nerufure Rodi Geda na Miss P Fandrani Mulaudzi Mulayo Urimini na Hulisani Posiwa Ria Dzedza na Jones Hotsone Chipise Mr. Lava Lava Zimfu na Chililo Nerufure Penya Dzingwe na Miss P Fandrani Mulaudzi Vandirani Ngamugibera na Ropiwa Nekumbe G-Voice na Stanley Proud na Mbia Dzinambi na Humbulani Nengobera Muprimiya Reggae na Blue Monkey Ngabelo Kabo Utuba Buse na Mboneni Munyayi na Mubveredzi Opani Munyayi Debula Bembe na Mpone Fare Tikita na Miss P Pandrani Mulaudzi Gono Bugara na Pastor Holy Mike Mabugana na Mubveredzi Stanley Brown Sikita Bugara Tenga na Jones Mr. Lava Lava Hotsone Chipise Karekonane na Humbulani Nengobera na Mubveredzi Ngabelo Kabo Murerelia Hashu na Ngabelo Kabo Blue Monkey Jazz na Hulisani Posiwa Bakanyamushumo za Pfunzo na Dr. Wanda Juniper Mabungu Mabasa G-Man Musumu Bisumbana Olugao na Tobo Waniratara na Miss P Kao uno mwa muso wa radio Riba Farachidere Phalaphala FM
zomtichiridzwa parapara FM chimange chabva ngangomubhegeni zvote zverarolindira zvone zverarodzorera zvone kenombeka mushumo ndi hezvo zvinobone vangakona kusambudziso zavo ka 086 0002503 boravere chandukukhulonesa ubuya hambeka mushumo ya khoro ndingani ujiwa cheo yori lambeka mushumo iboyo ri vatichirisi va zwiḓivha zori kha ndiri kha vhupo vhune ra haishela hone nga maanḓa vhembe huna khaedu khulwane nga maanḓa ya zwiito zwa tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi ndi wone muhumbuloni muhulwane nga maanḓa uri riṋe sa khatsho ri na vhuḓifhinduleli ha uri musi vhathetshelesi vhashu vha tshi ṱangana na dzi khaedu iyi ri ḓe na nḓila uri ndi mini zwine ra nga ita zwone uri ri thuse kha u fhelisa a ri khou ri fhungudza ri khou ṱoḓa ro tou fhelisa mafhungo a u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi so mbekanyamushumo heinoni ri ḓo vha ri khou tandulula dzi thaidzo dzine vhathu ri ṱangana nadzo miḓini yashu kha vhushaka vhufhio na vhufhio kha dzimbingano ri ḓe na nḓila uri sa lushaka ri thusana hani uri heḽi dwadze ḽine ḽa khou ri fhedzela lushaka ndi khou tenda uri vhathu ri a zwiḓivha zwa uri hu avha na mabulayo hu avha na zwiito zwavhuḓi zwine zwi itea kha vhafumakadzi na vhana zwino ri khou ri nga kha heyi mbekanyamushumo iyi kha rilwe na zwiito zwa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi vahashi vhaswa ndi vahashi vhaswa vhavhili ra dovha hafhu ra vha na mubveledzi muswa muthihi tendani mushasha ndi ene ane a ḓo vha a tshi khou ri hashela mbekanyamushumo ya khoro tendani kha ri muputulele zwavhuḓi nga dzi 1 ndi khou shavha u muambela fhedzi kha vha ri ndi vha vhudze vhathetshelesi uri ndi mufumakadzi a re na nungo nnzhi ndi mufumakadzi aneyi ro vhona sa tshiṱitshi o tou tea kwa u ḓa u vha nḓila ya u tandulula yo thusa u tandulula thaidzo dzi khaedu dzine vhathu vha khou ṱangana nadzo miṱani na kha vhushaka vhufhio na vhufhio vhune vha vha khaho kha ndi ri muhashi o no khou tou vhuya muzanzi vho ri ya muḓivha muzanzi ende u khou vhuya kha mbekanyamushumo ine ra i ḓivha ya mitambo mubveledzi ndi ene muswa ofani ndi kha ndi ri ndi mubveledzi ane u shuma zwinzhisa kha zwa mitambo he ra mu dzhia hone ro mu dzhia a tshi shuma kha zwa mitambo na kha dziṅwe dzi radio ono ḓivhiya a shuma kha zwa mitambo hu ḓi tonga na tendani ro tou mu dzhia kha dziṅwe dza dzi radio dzine dza wanala vhuponi hune rine ra hashela hone nga maanḓa ngauri ro vhona vhukoni hawe ra vhona uri hafhanoni a nga swikela hune vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha nga swika hune vha fushea Vho Mulaudzi ri na vhathu vhaswa uri ri ḓo vha vhona musi hu tshi pfi Phalaphala FM khou ṱoka midzimu ya nzwi kana ngafhi ri ḓo vha vhona navho vha tshi khou ḓa ngauri sa vhathetshelesi ri ḓo vha ri tshi khou ṱoḓa u fodula navho zwinepe havha vhaswa a hu na fhethu hune nṋe nda sia vhahashi thi koni u tshimbila ri si na vhahashi ri tshi ri radio i khou ya gai kha vhupo vhufhio ri tshimbila na vhahashi vha mu vhona Miss P ndi tshimbila naye zwino Miss P ri khou takala ngauri zwino ri ḓo vha ri na vhaṅwe vhahashi vhaswa vhane riṋe ri tshi tshimbila na vhathetshelesi vhashu vha ḓo vha vhona ri ḓo tshimbila naye mushasha ri nga si musie na mboneni thi vhanzhi vho muhangwa ngauri thi ro shumesa naye murahuni vha ḓo dovha hafhu vha mu vhona musi riṋe ri tshi khou dalela vhupo vhufhio na ufhio vhune ra ḓo vha ri tshi khou ḓa sa tshiṱitshi ndi vhona ungari ndi zwa ndeme ri dovhe ri ambe na ngauri Miss P u thoma nga ndi vhege ḓaho zwavhuḓi nga dzi 1 Miss P u ḓo vha a tshi vho ita youth mbekanyamushumo ya vhaswa o lugaho u ḓo vha a tshi khou ita 10 zone so ndi dziṅwe dza dzi tshanduko dzine kha vha dzi lavhelele kha ṅwaha muswa arali Miss P o vha o ḓowela u ḓa u thoma ha kona u ḓa mbekanyamushumo nga murahu zwino ri khou mu vhudza uri kha ḓe u lenga nyana nga miniti ya 4 a ḓe nga murahu nyana ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ro zwi shandukisa kha mbekanyamushumo dza pfunzo Vho Matila a ri ḓo lavhelesa importance ya change nga maanḓa sa tshi khou lavhelesa hedzi dzi change dzo itiwaho hafha kha Phalaphala FM No, it's very important. Like I said, one of the key things that we're trying to do, apart from just strategizing about this station, is future-proofing. We need to be able to embrace new talent. We need to be able to embrace new innovative ways of doing radio. And we believe that with this kind of programming, we'll be able to achieve that. There's great innovations, of course, that are still going to be coming out of programming, and those that are still going to be coming out of programming. I can give an example with the Biggest Loser concept that we are doing. And it speaks so highly about how much we care about our listeners' well-being. And it's something that we really want to embrace for this year. We want to see how just how our payoff line is something that we can live through and through. So we're going to be
pushing in that kind of space. But also, we have relaunched the Chimas, Chivenda Music Awards. We want to embrace our culture, we want to embrace local artistry, and we want to see how the different artists that sing and produce music in Chivenda can be acknowledged in this country. Tichiriso parapara femba kusumbesa zori chanduko ndi za ndeme nga mandesa ndi zimwe zwa speaker zwabo zwine baba nazo zori chanduko dzibe hone tori kono aluwa sa chitichi kusumbesa zori una zwinji zvinotonga thandela ya bathu vane vado vachiko upungudza miviri ine ya khoda zvine na zvone zisumbesa zori parapara fm ina ndavana vatecheresi vayo but inosumbesa zori ubuya hadzi chima awards nazvo ndi zva ndeme nga mandesa utori kono ututula no tutuwedza vaimbi vashu vane vavaone pano hayani khala venda nechipinga chavo mutichirisi wa parapara fm ari kono vane dzimbeka mishumo vone vasave chipida chadzo zvino ndikuumbela uri vone vave chipida chanombeka mishumo zvino zvine ndadombela zvo ndizvo uri musi vajenai khavanambe vatobusa mbudziso vambe zori mbusi yaveko ya gai khavonyi vatoramba vabuse mbudziso vapinduliwa hane pamuyani nomboro ndi 086 0002503 na miledzi yavo ndideta ndichibala nepa lokobela parapara ndiyo ndingabusanikeyo khavanambe vabuse mbudziso Ngani kwa barazale ndio ndo usorle izumusi mbeka ya msumo bazi sezana zambe ya msumo andre tamla kura tiri ni wane mrazi bana watebeli banji mara zino aito bana watebeli banji semseri kwa Facebook na mimi project bazi sezana chavili musimu hashi ako kuri faranga ndela yone zviro zvasuri musirora mera kazuva kono zvilavheresana ndikolipwanga manda mtichiresi vadoticheresa radioni mtichiresi wa parapara fm khabari timeronwa mandi musiri chiuya fetsi rikubuya richisa phanda pfanelo ndi dza ndeme muṅwe na muṅwe una pfanelo dza u tshila nga nḓila ine a funa ngauri pfanelo ndi dza ndeme fhedziha u dovha hafhu wa tewa nga u dzhia vhuḓifhinduleli ha tsheo dzine a dzhia ro tewa nga u tshila ro vhofholowa u vha na mulalo u fara u lingana u vha na fulufhelo u funwa na u wana pfunzo ya u lingana muṅwe na muṅwe una pfanelo dza u fara u lingana phanḓa ha mulayo nga hono ṅwedzi wa ṱhafamuwe ri pembelela pfanelo dza vhathu musi ri tshi shumisa pfanelo dzashu ri tea u zwi ita nga vhuḓifhinduleli Phalaphala FM Phalaphala FM rinanu misi yote Geda kha Phalaphala FM fumitahe wa minete ndiri vakaurevta ndi Phalaphala FM yekuparasiya kha show yela Africa Spembe kembeke mshume chipenchera udibanyi ndina musipedzi unobone vakuona chikhala chori vakonomba na vaulwane katina vachimbidzi vachitichi cha Phalaphala FM zvinoboneka vavoneka ndira dzotori vave chipida chanombeka mshumo ngoroshimisa 086 0002503 namuledza panonoona kale ndikuzori ndambe wami ukubva kha difference ofune rikodoliwa rovuiserwa khoro pedzi rina mbuso mbiri apo dzine dzakubva kha mtichiri dzine dzoliviswa khavona Miss P na vatechirisi ndi zwa vhukuma uri huna nḓila ine ya shumisiwa kha radio dzoṱhe dza Afrika Tshipembe ya u vhala uri mbekanyamushumo ifhio ina vhathetshelesi vhangana. Facebook a si yone nḓila ya uri ri ḓivhe uri mbekanyamushumo ina vhathetshelesi vhangana. Huna khamphani ine ya to dzhena fhasi ya vha i khou shumisa u vhala nga nḓila ine yo tendelaniwa ine ya bvisa dzi rams ine ra sedza yone mbalo dza mbekanyamushumo iyi musi ri tshi ḓisa dzi tshanduko ri a dzi lavhelesa nga maanḓa na milaedza ine vha i ḓisa zwine vha khou sumbedza zwi vha fushi ndo zwi amba fhano uri vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha ya amba zwine vha sa zwi fune na zwine vha zwi funa heyo milaedza iyi ya swika riṋe ri a i vhala ra zwi lavhelesa u tou vha uri a zwi konadzei uri ri ḓe muyani ri ḓe ri fhindule tshithu tshiṅwe na tshiṅwe zwa vhukuma ndi zwa uri milaedza yo yavho i tshi dzhena ri tshi ḓa kha riṋe ra i lavhelesa nga maanḓa 086 0002503 lokobela Kapa mbe bato vutisa mtichilesi wa Phalaphala FM? No, chokhala biyanga urini. Ndiyo ndingabusani ngeyo. Hana kudisea maiko ya kamera zene ya. Uri mbekanyamushumo yanga inethoma nga 3. Hata kune maḓuvha ri tsha wara lumelisa ri vho soko itisiwa zwiṅwe ri khou ri tshi khou farea zwavhuḓi riṋe vhathetshelesi. Hata funa u bva kale nga maanḓa ndiko livwa nga maanḓa mthetshelesi
basongwa mshirisi wa Phalaphala FM uri ari na borafele fhedzi na afha ofisini ya vhuvhambadzi ri a fanela u vha na dzimbudziso na ofisini ya Vho Matjila ri a fanela u tea uri vha ḓise dzimbudziso dzavho fhedzi kheyo iṅwe mbudziso ino khou ḓa kha vhone kha mbekanyamushumo ya Mulakhulu ndi yone ine vha khou ḓisa tshililo uri iwi u si tsha lumelisa a zwi khou ri fara zwavhuḓi mulaedza ndo u pfha ri ḓo sedzulusa uri zwa vhukuma kuma ndi vhunzhi ha vhathu na vhane vha khou sumbedza ezwo zwithu zwi sa vha fari zwavhuḓi arali zwo ralo zwi zwa vhukuma ndi hafha hune ra ḓo ḓa na nḓila yori ri ita mini u vhuisa dzi ndumeliso uri vhathetshelesi thaidzo iṅwe ine ra vha nayo ndi ya uri zwine vhone vhathetshelesi vha dovha vhuya vha ri hu vha hu khou dzhena vhathetshelesi vhathihi naho ra swika hone ra ri na musi kha u dzhena vhathetshelesi vhaswa na wana hu tshi khou dzhena vhathetshelesi vhathihi ende zwine zwa vhaisa ndi zori muhasha studio ha koni u vhona uri muthetshelesi ono khou founa ndi mukene ndi huṅwe fhethu hune vha tea uri thusa uri radio tshi songo swika hune ya pfhala i tshi fana ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe fhedzi ndi fhungo ḽa ndeme ḽine ri khou ḽi dzhena nṱha nga maanḓa vha khou ḽi vhea ṱafulani ḽi ḓo ambiwa ri tshi ya phanḓa mae mumpumbuḓe a ri ro tielela a ri nṋe ndi khou tou tama u tou livhuwa zwine vho Ravele na vho Mulaudzi vha khou ita ndi mihaga ndi khou livhuwa nga maanḓa zwihulwanesa vho ḓisela vhana zwienda na Hollywood Bets tshikoloni tsha Matitibala Primary School ha Kutama hezwi ndi zwavhuḓi nga maanḓesa arali vhathetshelesi vha tshi kona u tou zwi vhona zwa uri na riṋe sa tshiṱitshi tsha Phalaphala FM na zwine ra khou ita zwone vha ri khonḓele zwone Phalaphala ḽo kovhela ndi madekwana MSP nṋe ndi pfi mphora muliko dimbanyika wa dzulani mirinzini nṋe ndi khou tou tama u tou livhuwa nga maanḓa zwihulusa na ai mpho mbo ḓi tumuwa mpho a ni khou vhuya na pfhala na luthihi ai a ri pfhi uri vhaṅwe vha ri mini zwi a itea hezwi zwithu muthetshelesi wa Phalaphala FM na u fhela miḓagasi na zwitshakatshaka zwoṱhe zwo yaho ngo fhambana fhedzi kha vha dovhe hafhu vha lingedze kha 086 002 503 Lokovela Phalaphala ndi kwamba nanyi ai sumbedza muthetshelesi wa Phalaphala FM ri tshi khou nga ri khou vha na thaidzo zwa thekhiniki fhedzi ri ḓo dovha hafhu ra lingedza zwa zwino ndi khou ḓo ri thome ri lavhelese dziṅwe dza dzi thandela dzine dza vha uri ro vha nadzo fhano kha tshiṱitshi tsha Phalaphala FM ndi a tenda na u fhufhela uri hu na zwiṅwe zwine vhone a vhathu zwi vhona kana vha ngo zwi vhona fhedzi ro vha dzudzanyela uri vha kone u zwi vhona uri na afha kha Phalaphala FM ndi zwifhio zwithu zwe ra ḓo zwi ita ngauri musi ri tshi afha fhethu ho yaho ngo fhambana ri vhona nga nḓila dza zwa uri vhuye na zwifanyiso ri dovha hafhu ri zwi elele uri musi ri tshi dovha hafhu ra humela kana u dovholola u ita zwithu zwi no fana na zwene zwiḽa ri ite zwa khwine u fhirisa zwe ra zwi ita kha ṅwaha wo fhiraho wa radio zwino kha vha lavhelese zwiṅwe zwithu zwine zwa vha uri ro vha itela zwone ṅwaha wo fhiraho wa 2023 2024 khezwi muthetshelesi wa Phalaphala FM musi ro lindela uri vha kone u ri dzudzanyela zwone ri ḓo vha ri tshi khou isa phanḓa ri ḓo isa phanḓa muthetshelesi wa Phalaphala FM na u dzhia dziṱhingo dzavho fhedzi ndi khou ḓo dovha hafhu nda vhuyelela ngeno kha Vho Matjila vho sumbedzisa vhushaka vhune ha vha hone vhukati ha hedzi radio tharu Phalaphala FM, Thobela FM na Mungana Lonene FM vhaṅwe vhathu vha zwi ḓivhi vha sokou vhona nga ri maybe a ri funani or we don't like each other ndi khou uri vha kone u pfha luapa kha u ḓo ri ṱalutshedza uri vhushaka hu tshimbila nga nḓila ḓe kha ṅwaha wo fhiraho wa radio and thanks, Ms. P. So we've seen that through collaboration and teamwork, these three radio stations have grown from strength to strength. We've had projects that we ran together as a combo, and one of the projects that we ran in the previous fiscal was the traditional dance competition. And the traditional dance competition was one of our social cohesion projects where we wanted to see how these three cultures can come together and showcase some of the skills, some of the talent in the preservance of culture and cultural heritage. So one of the key things that we're also driving is to show that together, as the three radio stations, we are able to boast for a very big listenership. If you look at our market share, just in Limpopo only, we account for 73% of the total radio listenership just in Limpopo. And these stations are found not just in Limpopo, but in the
4 provinces of this country, which is Limpopo, Gauteng, Mpumalanga, and a bit of the Northwest. But in Limpopo, that's where we see the biggest growth, and that's why we want to see how, through collaboration, through programs that we run together as radio station, we can see growth. You know that on Palapala and Tubala FM, you've got Deborah Avembe and Africa Yadinaledi. It's a program that's been running for quite some time, and we've seen that through that program, there's a lot of learnings, between the two cultures that we've embraced. We've also seen that with Palapala FM and Mungana Lonene celebrating their birthdays, we have a lot of projects, simulcasts that we run together that also showcase that we are one as a people. And that's where we want to see growth also, support all these radio stations collectively, and you will see the SABC growing. Tichiriso Parapara FM zveumachila vavashikosumbeza zvone ndi zvandemuri hedzi radio tharu dzive na vushaka vari khango upira wa radio una zvizhinji zvera zvoita rothe zvine zvovuri nazvo zvoshera mulenje kha uri kuno vana vathetshelesi vanje vari hedzi radio dzothe rina vathetshelesi munosvikisa 73% zvinenga nomboro vorapfele vadontuza fusumberaro percent wa fusumberaro dzine dzavuri ndi vathetshelesi vashu vothe havo vosumeza zvori zvine zvatonga michino yasiyalala zvoitiwa ngeno kha Parapara FM nangange kha Thobela FM na Kamngana Lonene FM zvaita uri mine rikono vana thangenelano ya heno ni michino yasiyalala zvasara richiko vana vushaka havudi zvinotonga utanganyela na hambeke ya mshumo ya Debula Hamembe na Africa Yadinaledi kha Thobela FM nazvo zvoita uri rikono shumisana zvavudi zvine zvambori vone vasongo pfanga phungu rine ri yafunana nga manda nahone ri vana va musadzi muthihi itali no begwa nga ṅwedzi muthihi Mungana Lonene na Parapara FM musi ri chita mabebo ashu musi ri chipembelela mabebo ashu ri va ri chikopembelela mabebo ashu nga ṅwedzi muthihi wa luhuhi basumbesa zori bushaka hone ndi ya budinga mande samchilesi wa Parapara FM na spinge zibere 10 minute ndo bakhawa rafta musiri chibuya ridoja vatichilesi vaviri mti rikonovala inombeka ya msumo pezero chamara nomati Parapara FM yosaina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa fhasi ya muwano uyu ro ḓiimisela u vhashela mafhungo a vhukuma maambiwa sa GCA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiyambo zwa vhudzekani zwo kalulaho arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412 365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za Parapara FM rinanu misiyote Geda kha Parapara FM. Parapara FM Chivenda Music Awards 2024 Dzobuya Ndikulwane Yeta himire tondir bakhawa repta indi Parapara FM yekabarasi kasho yela fuka speme mbeke mshumani Geda na musi robodisara mbeke mshumash penchere hapo ndi musiri chikuba tongisira zvingo zvasu zvine zvavuri rozvita khanwa upira wa gidimbiri furaru fumbiri ina zvine mutichiresi wa Parapara FM ndikotenda no fubiro hezvo zvitova tsumbo ya uri hoyu mwamuso wa radio ri khoita zvirwanesa zvinopirisisa hezvo zvino ndinga zvo robadisira varanga phanda vachitichi tiro ribone mutichiresi wa Parapara FM bazvipfe zvichikobva khawo basongori machero vari hai as serious ngoza zvikamanga Miss P vone vane votosvika ngachabukomo ri vataruchedze 086002503 ndidabale semwe mireze yabo mutichiresi wa Parapara FM nenda kuibona pala ka X koyo mireze unokobva kha mudzana ni mayoyo wa Lomondo ari nenditama uyakha muledzo wanga uchiya kama muswa uri romulindela nahone rikholiwa nga mande sorry owana chikhala rikholiwa uri vatichiresi va Parapara FM kusumedza utanganedza mweni washu muswa ane uri zvone zvinosikale hai u ḓo vha shipoto vha chothe muhashi ovelelaho ri ḓo mufundedza zwithu zwinzhi nga mandesa ngori pano ri afundedzana zwithu zwinzhi nga mandesa musi
ri tshi vho ḓivha zwo ri mbekanyamushumo dza Phalaphala FM dzo ima nga nḓila ḓe ndi dzifhio ndavhelelo dzine vha vha nadzo kha vhahashi khathihi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM? Kha vhahashi thimu yoṱhe ya Phalaphala FM vhahashi vhabveledzi habe radioni vha pfa vhahashi vha pfa vho Miss P na vho Khotso hu na vhanzhi vhane vha vha tshipiḓa tsha thimu Phalaphala FM zwine mushumo washu ndi u funza u gudisa na u mvumvusa hezwo zwithu zwoṱhe ri tea u zwi ita ri sa hangwi u vha ri tshi khou tandulula dzi thaidzo dzine vhathetshelesi vhashu vha khou ṱangana nadzo ndi ngazwo ri tshi vha na mafhungo no nga a dzi donate borehole mafhungo o ṋekedza zwishumiswa zwa zwikoloni zwithu zwinzhi zwine ra vha ri khou lingedza u tandulula thaidzo dzine vhathetshelesi vhashu vha khou ṱangana nadzo zwine ra khou lavhelela zwone kha vhahashi vhashu kha thimu Phalaphala FM ndi ya uri ri khou ṱoḓa u hashela vhathetshelesi vhane riṋe ri ḓiwane ri tshi khou tandulula thaidzo dzavho kha vhathetshelesi vhashu zwa vhukuma ndi zori a ri koni u swikelela ri si na vhone sa muthetshelesi fhedzi musi hu na zwine vha khou tama khasho Phalaphala FM i tshi ita zwone Phalaphala FM yo dzula yo vulea vhone vha rumela email vha rumela voice note hu na nḓila nnzhi dzine arali vha sa ḓivhi zwo ri vha ambedzana hani na vhulanguli ha Phalaphala FM vha founela tshiṱitshini vha kona u vhudzisa zwo ri ndi nga amba na nnyi riṋe ri ḓo vha ṋea thuso yoṱhe yo fhelelaho ngauri riṋe ri khasho ya vhathu ndi ngazwo ri tshi ri mulanga washu ndi uri ri na nwe misi yoṱhe ri na nwe kha tshiṅwe na tshiṅwe madakaloni zwililoni khaedu dzifhio na dzifhio dzine ra ṱangana nadzo ndi ngazwo ri tshi tea u dzhenelela khadzo riṋe sa khasho ri ḓo isa phanḓa na uri ri vhe mulomo dzomo la khaedu dziṅwe na dziṅwe dzine dza itea kha muvhundu une ra hashela yone Mulaudzi ndo pfa zwiṅwe zwine vhudzwa pfi the biggest loser hafha fhethu vhaṅwe ri khou mangala na vhathetshelesi vha khou mangala uri na hafha fhethu khou ambiwa nga ha mini kha vha ḓo ri ṱalutshedza nyana uri ri ḓivhe uri dzule ri khou ḓilugisela ngauri ri khou ipfa khunguwedzo na kha radio uri upfi biggest loser u khou luziwa mini hafha fhethu hu khou luziwa mivhili fhedzi Miss P vho hayi ini ni nga si luze muvhili aivo hu khou luziwa mivhili ende nga ḽavhuraru nga ḽa dzi 27 be baba hei thandela yo vha na miṅwedzi nyana ri khayo vha khou ḓidzhenelela vho thoma vha fumi mbili ri khou ḓi vha fhungudza nga zwiṱuku vha khou ḓi ya madokotatalani vha tshi tshekhiwa vha tshi kaliwa so nga ḽavhuraru ḽa dzi 27 ri ḓo vha ri afha ḽa lushika ri tshi khou fha vhawini vhashu ri na dzi pfufho dzavhuḓi nga maanḓa dze vho konḓelelaho thi ri ḓa zwo ri na miṱaṱisano hu tou konḓeleliwa uri ri swike mafhedziseloni zwino na riṋe nga ḽavhuraru ro fara dzi pfufho dzine ra khou yo pfufha vhathu vhashu vhe vha vha vho dzhenelela kha muṱaṱisano wa the biggest loser ri khou lwa uri vhathu kha vha vhe na mutakalo yavhuḓi ngauri vha vha na mutakalo wavhuḓi vha ḓo kona u thetshelesa radio ra vha na vhathetshelesi vhanzhi Vho Matila ndavhelelo dzavho sa business manager ndi dzifhio expectations? Yeah, sure. I think one of the most important things is just to thank our listeners for the support that they've given the station over these years, but also just invite them to also support, some of these changes that we're making. I know change comes with a lot of a bit of pain, a pinch of salt to some people, but we're encouraging them to support us through and through. We're also calling on the different businesses that would love to come and work with us, that they should please come through and work with us. But the biggest expectation out of this is, if you are introducing changes in a positive light, you are expecting great results, and that's what we're looking forward to from our team here at Phalaphala FM, from the production team and the presentation team as well. But also over and above that, we want to see just how we can grow businesses. So the businesses out there should come and advertise with us. Thanks. Umajila zuwa bokusumisa zondi zori chanduko idana butungu nyana. Musi zwone zwi tshika tshanduko vha khou humbela uri vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha ri tikedze vha tshimbile na riṋe kha noni tshanduko ine ya vha hone zwino vha khou ita no ita khuwelelo kha vho ramabindu vhoṱhe uri kha vha sendele tsini vha ḓi ri shumisane roṱhe ri tshimbile roṱhe kha hononi ṅwamuso wa radio wa 2025 hapa mthetshelesi wa Phalaphala FM miledza ndi minzhi nga maanḓesa ndi fare uno na ula vha zwi ḓivha uri tshiṅwe tshifhinga zwi konadze uri ri vhale miledza yavho yoṱhe fhedzi ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vha kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo vho Ravele musi ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo vha nga sia muledza wo uri mini kha vhathetshelesi vha Phalaphala FM? Muledza ndi uri ndivhuwo u to zwimba nga mulomo wa pfa zwi tshi nga ri a zwi ngo eḓana
u ḓiwana ri tshi na vhathetshelesi vhane vha paḓa miḽioni ndi ngauri ra tikedzwa nga vhone sa muthetshelesi nṋe ri khou humbela uri kha vha ise phanḓa na u ri tika ri zwi humbule zwo ri riṋe sa radio ya Tshivenḓa ri na vhuḓifhinduleli vhulwane nga maanḓa ha u vhulunga na u tsireledza luambo lwa Tshivenḓa ndi zwone uri a si tou vha zwithu zwo leluwaho fhedzi ra zwi ita roṱhe ndi amba uri na vhone sa muthetshelesi vha tshi dzhena vha lingedza vha lusa u amba na riṋe nga Tshivenḓa vha amba na vhaṅwe vhathetshelesi nga luambo lwashu ngauri ndi vhuḓifhinduleli hashu roṱhe ra farisana ri ḓo swika kule. Vho Mulaudzi mulaedza wo vho pendela ndi khou ri kha vhoramabindu vhoṱhe vha no khou ṱoḓa u ḓibadekanya na tshiṱitshi hu nga vha nga nḓila yo u ṱoḓa bisinese yavho i tshi vha khunguwedzo kha tshiṱitshi kha vha mukwame vha Angwele Mulelu u ḓo vha thusa vha mukwama kha mulelu@sabc.co.za vha ḓibadekanya na tshiṱitshi bindu ḽavho vha ḓo ḽi vhona kha Facebook, Instagram, YouTube, Facebook zwoṱhe mani a thi ri riṋe ri radio ino tshimbila na tshifhinga zwino ri a kona u ya na kha SABC Plus vha ḓo kona u vhona zwithu zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha khou ṱoḓa nga ha SABC kana zwine vha khou ṱoḓa u pfha nga ha Phalaphala FM ndo livhuwa. Vho Matila vha tshi khou ri valela mbekanyamushumo sa business manager mulaedza wavho musi ri tshi khou pendela na mbekanyamushumo ndi wo ri mini? Ri khou livhuwa. We are asking for our listeners to please continue to support the station for we rely on them for its growth. Thank you very much. Vha ri vha khou livhuwa nga maanḓa nahone vha fulufhela vhone sa muthetshelesi uri Phalaphala FM i kone u aluwa. Vho Ravele ndi khou ṱoḓa uri vha tou sia fhethu hune vhathetshelesi vha nga ḓisa hone mbilaelo dzavho dzine vha vha nadzo kana zwine vha tama u ḓisa kha musi zwine vha khou pfesesa uri ra ḓisa hezwi nga shela mulenzhe kha Phalaphala FM. Hu na email address eno ri phalaphalafm@sabc.co.za hu dovha hafhu ha vha na WhatsApp line ine dzulela i pfa tshi khou vhaliwa kha Phalaphala so zwino ndi nga si tou i amba nga ndi a ḓo zwo ri Miss Phu ḓo vha vhudza yone vha sia milaedza arali hu na zwine vha pfa uri a zwi vha fara zwavhuḓi tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe vha sia mulaedza heyo milaedza i ḓo fhedza yo swika ofisini yanga kana ya Vho Mulaudzi kana honoyo ane a khou tea u ṱhogomela zwoṱhe zwine vhone vha khou ḓa nazwo fhedzi ngauri u tou semana ndi a vhona tshiṅwe tshifhinga vhathu vha tshi tou semana na kha dzi Facebook ndi vhona ungari a zwi tou vha yone nḓila ine musi arali ri khou ngo lugisa zwa vhukuma ndi zwori radio heyi ri khou tea u tou farisana uri ri swikelele huṅwe fhethu kha vha khokhonye kha vha ḓe ri ambedzane vha ḓo vhona zwithu zwi khou tshimbila. Munango khoyo muthetshelesi wa Phalaphala FM wo vulea ndi khou livhuwa Vho Ravele Vho Matila na Vho Mulaudzi vho swika na musi kha mbekanyamushumo ro ḓigeda. Kezo mthetshelesi wa Phalaphala FM matisa mbekanyamushumo shena musi ro ḓigeda yo tshimbila nga uri ri tshi tamo livhuwa muthu muṅwe na muṅwe o vho tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ri khou dzi vhona dzi comments dzavho ri khou livhuwa nga maanḓesa vho vulela muthu muṅwe na muṅwe ane a tamo u ḓisa mbilaelo yawe uri vho ṱanganedziwa kha Phalaphala FM@sabc.co.za ngauri vho sumbedza zwo ri hezwi zwiṅwe zwoṱhe zwine ra khou zwi vhona na kha Facebook tshiṅwe tshifhinga a zwi nga ḓo ri thusa mana arali ra tou farisana ri nga isa radio phanḓa. Mthetshelesi wa Phalaphala FM musi nṋe ndi tshi takuwa hafha hu khou tevhela mafhungo a uri ṱahe ha khou tevhela mbekanyamushumo ya ri adzedza ine vha khou itisela nga Jones Mr Lavalava u bva kha Miss P na vharangaphanḓa vha tshiṱitshi tsha Phalaphala FM ri madekwa na vhuḓi SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa GCA i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga tshifhiwa given Rashidana. Ndo livhuwa vhathetshelesi hu khou tevhela mafhungo a awara ya